Toyota Camry солаш 2010. Мошин вагон мебошад, американка. Ман ин намуди бернаи мошин. Ман ин намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, ман инҷа CD плеер дорад. пробегаш мани 91 000 километр оригинал. ин дута сиденияи пеша багрев, сидениҳо ягон чахсаш али шудагиш не. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 3.5 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш 12-13 литр ва 100 километр. раи росла 10 литр буда. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 125 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 800 00 70. Opel Caravan G солаш 98. ман ин намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидаи содед, бисёри шумоён дар комментариҳо нависта будем ки Opel Caravan G ҳои зиёдтар гиред. гуфтаме не? зиёдтар гаштагии шоҳоша гифтоси мане. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, менинҷа магнитофон дорад. пробегаш 188 000 километр пробег. иққа зиёд гаштагишам не. ман ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, мана мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар таго? расход 10 қатияку 120 мегардад. расходаш 10 газгири 120 километр мегардад. ман ҳолати мотори мошин. ҳоли моеки кидаги не. нархи мошин 38 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 891 02 00. ёдовар мешем, ҳуҷҷатҳои техникиш 1 сола мебошад. боз инҷо гуфтанд ки соҳиби мошин 30 000 кард, лекин надодам. гуфтанд аз 38 бо арзон мешавад. Opel Ashka солаш 2006. ман ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, яъне оина чошкнопни, коробкаш механик, менинҷа CD плеер, сентр замок дорад. мана менинҷа монитора. пробегаш 133 000 километр. ин сиденаша багрев неа? ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед. мотор 1.6 екатек сӯзишвори бензин. расходаш 6 литр 7 литр 100 километр мегардад. ман ҳолати мотори мошин. нархи мошин 54 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 614 02 32. ваз 2106. соли барориш 85. ман ин намуди бернаи мошин хеле ки дида истодед. ман ин намуд аз кафои мошин. боз задни камераам зада гирана.
حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن کرابکش میخانیک و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 78,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین منه. мотор 011 сӯзишворӣ газ бензин дастгоҳ чӣ қадар ко 10 та сахта не 10 та сахта дастгоҳ мен ҳолати мотори мошин нархи мошин 16000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 740 24 25. Opel Vectra солаш 90 мотор простой якушиш намуди берунаи мошин мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик CD плеер дорад. пробегаш 282,000 километр. این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین خیلی که دیده سازید باز منی لوکام دارد منه موتور کشش پراستوی سوزشواری گاز بنزین راستخواد چقدر گاز کده هفته گاز کده расходаш газ кидӣ 10 та сахта мегардад. бензин кидӣ 7 та сахта. нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 73 61 00 ваз 2107 солаш 2011. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз бисёр ҳолаташ хуб. این ماشین اکنون کسانی که نوبت بدنی دارم برای ما من این بگجش منه داخلی سالن کرابکش مکانیک و اینجا CD پلیر دارن منه CD پلیر دارن. پرابیگش 99,000 کیلومتر دستگی تمام. این حالت سالن ماشین چقدر که دیده سازید این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز بسیار حالتش به درجه عالی. موتور 06 інжектор ҳако инжектор сӯзишвори бензин краска кадагӣ ме родной худашме то ёна часпишни шудагӣ ранг родной не расходаш чӣ қадар ко бензин ки расход дата мефрад расходаш 10 та сахта буда. ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 38000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 75 80. دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89